Počinje 79. Jugoslovenski Johnny Walker derbi. Dolce Vita je na čelu. Iznutra ide Glizon. Evo ga sad na čelu. Glizon. Taras druga pozicija. Treće Dolce Vita. Glizon, Taras, Dolce Vita. Evo taktike trenera da vidimo. Za koga li će da vozi Glizon? Lenfors, treća pozicija. Joker Jack ide s polja sada negdje na četvrtoj poziciji. Glizon, Taras, Joker Jack. Križ Drepca vode ovaj najvažniji okršaj pogodačke generacije. Glizon i dalje. Taras, Joker Jack. S polja Sibirski berberi. Izgubno Dolce Vita. Glizon, Joker Jack, Taras i dalje. Joker Jack druga pozicija. Glizon vodi iz Mankorpa. Sibirski berberin treća pozicija. Glizon, Joker Jack, Sibirski berberin. To je trojka koja je na čelu ove trke. Nema promene. Glizon, Joker Jack, Sibirski berberin. Još uvek tu je Dolce Vita na četvrtoj poziciji. Lenfors peta pozicija. Glizon, Joker Jack. Dolce Vita treća pozicija. Probija se Sport. Fortuna se sada probija. Ovo je na četvrtoj poziciji. Glizon, Joker Jack, Dolce Vita. Fortuna. Evo ga ide Joker Jack. Joker Jack napada na 600 metara do cilja. Ide Joker Jack. Glizon druga pozicija. Fortuna treća. Joker Jack, vlasništvo Dragičevića. Glizon iz Mankorpa. Fortuna vlasništvo Dragičevića. Kome će ići Pekar za sada? Joker Jack ubedljivo. 200 metara do cilja.